In this lesson, we'll learn a karakia we can do right after we wake up in the morning. This is called a karakia whakaoho, prayer to wake up. We'll slow it down a bit soon, but let's recite our karakia at full pace first. Ho mai te mauri oho te mauri ora te mauri tū, iau ka takatū ki te rangi kei te aroaro. Piki tia ngā taumaha kaupare tia ngā taunahua kei taku aroaro. Ho mai te ora, te kaha me te māramatanga I roto I āku takahanga. Whānau, whānau, haramai te toki, haumi e, hui e, tāi ki e. Let's slow our delivery of our karakia down a bit, so we can learn and practice what we are saying. Ho mai te mauri oho te mauri ora te mauri tū. Iau ka takatū ki te rangi kei te aroaro. Piki tia ngā taumaha kaupare tia ngā taunahua kei taku aroaro. Ho mai te ora, te kaha me te māramatanga I roto I āku takahanga. Whānau, whānau, haramai te toki. Haumi e, hui e, tāi ki e. And now let's recite our karakia again at the speed it should be delivered. Ho mai te mauri oho te mauri ora te mauri tū. Iau ka takatū ki te rangi kei te aroaro. Piki tia ngā taumaha kaupare tia ngā taunahua kei taku aroaro. Ho mai te ora, te kaha me te māramatanga I roto I āku takahanga. Whānau, whānau, haramai te toki. Haumi e, hui e, tāi ki e. Tēnā karawhiua.